Sizothi Happy International Nurses Day namhlanje 12 May 2026. umlando walolu suku ke liqala kude le ko Florence Nightingale bathi omunye unesi loyana masithatha emlandweni owayesebenza ngokuzikhandla engayi etiyeni engaphumuli kanti uzofela lokho ke manje ke ukufa komuntu njengoJesu siyacelebrate ke Happy International Nurses Day no matter what happened how it lwakugenerateka lolu suku lwaba khona but siyacelebrate amanesi asebenza kanzima indeed ey'bhedlela kuhulumeni nakuma-private sector siyazi unesi nje into fana ngathi ingangaye etiyeni fana ngathi nje ngahlala enza sure yonke into imuva fast abantu bafika nema-frustrations nokugula kwabo and we understand patients kwi-world of a sick person lapha kwa-nursing siyazi kangcono singamanesi so nje sifuna ukusho ukuthi bafowethu ucela niyibambe iqine kuma-challenges akhona e-South Africa nini nila e-South Africa no asibambe khona kunjalo izinto zepolitiki let's politician deal with them thina ngaphakathi emsebenzini asisebenze singakhohliswa ama-unions and singavumi ukumislidwa na amanye ama-unions awafana ama-unions esinayo emsebenzini ahlukahlukene but yeah let's focus emsebenzini siyasazi iscope siyayazi into esifundile esikoleni yeah so nje ihamba kanjalo ma ustikhe kulokho okufunda esikoleni hayi noma zikhona iy'nkinga lapho emsebenzini osebenza khona but kuzosebenzeka cause lento lapho esikoleni bayifake ukuthi ibe kuwena ngaphakathi i-nursing kudala babeyibiza nge-calling but mina angisayibizi nge-calling manje sifuna umsebenzi so ngesikhathi sifuna umsebenzi sesiyabuka ukuthi ikuphi la kuqashwa khona kakhulu siyathola ukuthi amanesi ayaqashwa kakhulu so singena lapho-ke ngoba sifuna umsebenzi asisasebenzise amanesi nge-calling kodwa nje noma kunjalo sizothi Happy International Nurses Day namhlanje.